Danas Attack on Titan Junior High i idemo! Attack on Titan je velika franšiza, stvarno velika. Teško je naći online tačno koliko para ova franšiza vredi, ali je manga prodata u preko 100 miliona kopija, što je retkost. A Hajime Isayama sam vredi oko 50 miliona dolara. Ok, ovo nije suludo bogato kao Pokemon, ali je i dalje prilično ludo. Prirodno je da će tolika franšiza imati spin-off serije, a Attack on Titan ih ima pun kufer spin-off serija. Ima mangi i anime posvećenih sporednim likovima. I ne, stvarno nikada neću odgledati spin-off o Annie, jer je ne podnosim. Mrzim je, znači kad je vidim katastrofa i onaj nos ko ključ od ludnice. Ali Livajev specijal, to je nešto sasvim drugo. Livaj je drugi level nego šta. No, postoji jedan posebno zanimljiv spin-off po imenu Attack on Titan Junior High. Ne treba ga mešati sa sad još jednim uspešnim spin-offom po imenu Attack on School Casts. Kaste su samo isečci i tizeri koje je Isayama stavljao na kraju poglavlja originalne mange i jako su lepo i zanimljivo urađeni. Mislim da se Mr. Animeu malo previše sviđa dizajn god kase. Ne znam tačno ni kako se zombiji uklapaju u tu sliku, ali dobro. Dakle, Attack on Titan Junior High je manga spin-off. Tvorac je Saki Nakagawa. Manga je bila bestseller i izlazila je 4 godine. Naravno, producirana je i anime od 12 epizoda. U pitanju je opuštenija, vedrija verzija priče o titanima, sa chibi dizajnom likova i adekvatno uštrojenim narativom. Prati Erena i drugare kako idu u osnovnu školu. Oni ubrzo shvataju da velika opasnost preti od titana. Ali ovde, umesto da su titani čudovišta ljudožderi, titani su siledžije koji im uzimaju njihove užine za veliki odmor, bento, kako ih Japanci zovu. Srećom, jedna od školskih sekcija koju vode Levi i Hanji je tu da spasi učenike od gladnih titana, a i da drže školu čistom. Kad je pod Levijevom rukom, to sve mora da bude čisto. Dakle, cela glumačka postava se vratila da odglumi svoje uloge, kao i band Link Horizon, koji je napisao varijaciju svoje ikonske pesme Guren no Yumiya za intro serije. I ovde su promenili kultne reči i pesme Da li si plen? Ne, mi smo lovci. Oprostite, ali ja bih da smažem ovaj cheeseburger. Sumimasen. Tako nešto kaže sumimasen, pa nešto, to mi je mnogo bilo slatko u tekstu japanske verzije. I to vam govori maltene sve što treba da znate o japanskom humoru i o ovom projektu. Ovaj projekat je sladak, dobronameran i srdačan 100%. Junior High je ljubavno pismo originalnoj seriji i logično je da će većina fanova originala uživati i u ovoj seriji. Što se tiče ostalih, nisam sigurna. Junior High se puno oslanja na parodiranje originalnog materijala i ikonskih scena iz serije. Sve to ima smisla ako ste gledali original, jel? Ali ako niste, može da deluje nasumično i nepovezano. Napakovali su što su više mogli detalja o najbitnijim događajima i likovima iz originala, čak proširujući i razvijajući likove koji nisu bili fokus glavne serije, kao što su Riko, Franci Hana, Marko Bot, Ilse Langnar i tako dalje. Toliko mnoštvo je detalja nabijeno i u pozadinske scene i u glavni fokus. Da, ako ste fan originala, ovaj spin-off je
pravo zadovoljstvo za gledati i svaki put kad ponovo gledate uvidite neku novu sitnicu koju su autori ubacili. Naravno, dobar deo toga je spoiler za originalnu seriju, ali su ti spoileri dovoljno suptilni da ne pokvare užitak nekome ko nije gledao original. Scene iz originala, kao kad Hannes odnosi Erena i Mikasu, onda Jarundana ima kokode, to jest otkriće o Raineru i Bertoltu, onda tuča između Mikase i Eni, onda Hanjini titani Soni i Bin, onda Erenov trijumf nad pokvarenom ODM opremom, kao i, što je pomalo bizarno, duh Fride Reiss sa historijom. Sve ove scene su izuzetno kvalitetno urađene i parodiraju original toliko dobro da mogu samo da izmame osmeh na licima fanova. Svi likovi su prenaglašene i preuveličane verzije sebe. Rainer i Ymir se bore za ljubav Kriste, koja je prikazana kao slatka mala boginja. Saša misli samo i isključivo o hrani. Connie je kompletan moron. Levi je opsednut čišćenjem. Armin je totalni šonja. Ok, ovaj deo za Armina je prilično veran originalu. Osim Ćebenceta. Generalno, da li je ovaj spin-off morao da postoji? Ne, nije. Da li bi svet patio da nisu stvorili Junior High? Ne, stvarno ne bi. Ali, meni lično je jako drago što postoji. Izuzetno sam uživala u njemu. Da li ga vredi pogledati? Definitivno. Pokriva do duše prvi deo priče, od prilike do otkrića o Raineru i Bertoltu. Takođe, treba napomenuti da spin-off ne prati događaje hronološki, kao u originalu, nego prikazuje bitne scene u redosledu koji njima odgovara. Ali to ni malo ne umanjuje kvalitet spin-offa. Kao što rekoh, najveća snaga i lepota ove adaptacije je u detaljima, kojih je pregršt i prava su radost za AOT fanove. I ne smemo zaboraviti da ova adaptacija zvanično potvrđuje da Srbija postoji u svetu Attack on Titan Junior High, sudeći po zastavicama u seriji, i to odmah pored Jamajke. Srbija, Srbija. A svi dobro znamo da kada serija pomene ili ubaci Srbiju u deo svog narativa, to je siguran znak da je u pitanju malo remek delo. Ovi iz Attack on Titan to mora da su videli od Code Geass pa su prepisali je. Srbija do Tokija. Tako da, AOT Junior High je divno iskustvo, kratko, slatko i veliko uživanje, baš kao Levi. Tako da, ako volite Attack on Titan, definitivno ćete voleti i ovaj spin-off. Toliko o ovim chibi herojima. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pratite nas i na Instagramu. Pogledajte i druge videe na našem kanalu. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!